Kwezi watukufu wanzani kaunga mdungawe matangazo ya heli daula Tropique FM. La station du soleil tosa na salamu do za hanyu. Zirehma za Mwenyezi Mungu na zimendeleni hanyotsi wa riombao Mwenyezi Mungu ikao. Wananyasi wajiundao haruma dzihiro wa Komor maislamu bonze. Mwenyezi Mungu kujua vaonono. Rwaliyo hondani rwaliyo hunu bonze hasonti. Rwambe Mwenyezi Mungu haini mwana mkomor ikao. Gwanzo njia harume ardhi nuriliyo. Mwenyezi Mungu yambe thawabu hata wasili. Yabasawe maisha ya hoa Komor. Watukufu wanzani leo 2000 tarehe 24 ya November mwezi 2024. Kabana uja 2000 tena omwahazi 2024 shanga bado uja 2000 ya mwaha 24 mwahazi 2025. Ikawa ngaruto sao riombe Mwenyezi Mungu ike omwaha ujao rike mingoni mwa watuko karne mawasiliano yangu. Ukanga bwana na tabiri watu amini. Abangenga mrego shabashin na mina madam Ben Sahiba alfamzem baba wa Komor actualité. Yesitinku ya atu ya habari za Komori kao. Ngarjo mweshele zizane kenga mwishili yao yeso. Maana mipango jodo ifanya ba halafu ridum tani ane murijulize ukandizo yeso ija harmaze reji geradise mpango. Wananya so yesitinku ya habari za Komori kao. Gasibadzima ngarifanyo haziba dzima ekaye son iwaswili ekaye son iwaswili ngamjohurania abangenge kusudia wandikao watende wa hiyaba nori wabushuria khairi na amani na usalama bolero mwandasha wangu Hasani Ali Muhaji kwa hiyabanu Japan gabregesho bashu na marabili na mina ya sitinku ya habari za Komoro. Esitinku ya habari za Komoro. Grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Abdullah Maisha Marseille. Mwandishi jimla wa hili daula Tropique FM Badru Amada Mohamedi Kero. Soule Big Telecom Brice Inférieur. Grand notable Touré Moroni. Bandari Vumbu wa mama ilma pari tina badaswali pari madame Dr. Dada ya bongari unsanyao. No jimli fwa heli daula Tropique FM ikawa udunga wafanya manzishi vanu nayi ngarwa bushira khairi na salam wakofanya manzishi mema ngarwa bushira khairi na salam dakika bilisi urenga ine ahya vanu rimika zentosa Abdul Muhaji tosa na salam Abdul Muhaji Abdul pia garam bushira on Ali Mohamed tosa yabonga mjao haruma mpanga kozijo hujazijo kasirini kozijo tsataya sojo kadhahir ze mikroza Tropique FM ngazi pepe ao asihazi hao husi shwari hao hadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu ngasina mada ngaru ya rihansi ba ngaru dhukuru hutukufu wa Mwenyezi Mungu Mungu yajo mbao nono na idarusi hama dirionisteze sifa za haya zihansi haruma le jera lahe Komor, haruma le jera lahe Hambu, haruma izisiwa za Komor, ani baadhi ya kati ye daula ya he Komor, ye daula itomu hamlia manani, ye daula isihi haku, yezi ya fakhamata rais Kolonel Azal Athmani, waduzu hamduzuho ngao hama msajaja na dabo mhishimiwa idarusi hamadi ya tiyowa. Yo ngajo dhukuru ye mada yo. Madabili ngarjo uonesa ena shababi wahimilia ema kandida wanu ambao kahari ngondo haruma zevoti kasi kartu amini zevoti zinu rizaba ukanya mkema dhamana ranyi mendao ranyi mjao ngarjo warongoza walio haruma zensanansa wa aminiyo ema anuma lideri wanu tena maopoza wabangwadi wadungao isiasa jimla ya voti kao kartuzi amin na diveri kao ngajo funga uziba
watukufu gamjon ruhusu gamsao samaha kukwa maher wa alaikum salam ikango jondo no Marseille watukufu gamjon ruhusu ndege dakika ndaro nionise mna palmarès wahangu mimi binafsi hasibabu tikafanya intervention nyumeni vanu damine mtukufu haji militaire rais wahe daula ya haki ikao bandi yakao ngo haruma deba bandi yakanga wanadamu wa onao banu hawajoko na hawakoona ohanzeke ya makalima ikao ya journalist ani ndami mimi mtangazaji ndami mimi animateur ndami mimi so pia zirihusu nsoelewa haoni kubali izo ikao nizo wa johanza nabi abenge mtukufu nze wangu ikawa mstay ko si ufanya deba ni ujibiwa kanga fanya udeba nze military haoni sajuzi hauka ngasi haruma mawasiliano ka wewe mrua Colonel Azali Afma al-aqil fakhamat ar-rais Colonel Azali Afma wewe uliviwa bieni Colonel Azali Afma yo haki mtukufu wa madai yambe ngabo baadhi ya wanu ikao nzima hawaili mesofanya manzishi wa aminiu ukakweli zoti kweli shali yo haki ya mtukufu wala yabe haukai anzo yabe zoti zo mimi bangu za nihanza harume hazi yangu abenga mnango dakika bangu nionise palmarès mtiti mitukufu ya hanguka mimi mitido hulo wewe uko hanzi hawanu ukao urengeze paroli za mzee militaire president wa daula haki al-Haj ni mheshimu nani mwele wao mjokori mwelewe ngamjone sabanuka mitido hulo miti mruwa hezi ya fakhamat ar-rais Colonel Azali Afman au kamruko hulo womnai na utajiri tima pesa sa utajiri dero ya manadamu na mruhuswa utajiri wa manadamu ikao hakamiliha mrwenda mauzise uhandu zangu yemi mruhindri yomonti mimi mruhindri miguzi shami mwanadamu hindri abonga minaona shohangu ngamjojo wa uzisa nga wanwa mji ngamjojo wa uzisa yekwelile guzi la matwadamu ola mjomba ho dahoni halama za tarehe kauzi kanti da do hatu rangu amvungo hatu do handu zangu mimi emi mruhindi ni mjomba tena mi mjomba wa action yomonti mbili mwende mauzise ihona lola emi mruhindi mimrumme emi uparwa mbaba ndo singani mbaba kaila izokole wala mrumme hakika ngamjwambilwa no hauwi mitido hulo tena minazitendwa zihu izo mbili nazonisa tikauzama na hangu hadani Marseille banu simzaya harumu mji mtukufu wabweni ya bambao wede mwana wahandani wa hangu emi uparwa ndo harumu mji mtukufu wabweni ya bambao mjini wanzao mko wa state wanzalie mwana wahandani mbaba shaima izo zitendwa itibruwa udohulo tabadobi mbaba shaima singani mbaba kaila na kamla Faransa ibambao harume dunia mbaba shaima wole yatende ya nibadzina izo action za kanti da le guzila
misido hulwa ngemi uhulwa tijokati hulwa hale abonga moniso o ani surtout manama twebo ke wanzi mtuzia amrida dunia yo haki mkrikite yo de namna ya mawasiliano shamndu na uzise je suis qui chez moi zozitendwa zema za kanti rangudo hatu nazaliwa harume malaho ya hatu miti mnaijomba mimi mitilo hulwa nedane fanyo hatu ndami wami hemba vimnyizi Mungu yaniba wami yani kinaisha wami kijajo kihiri sika ujafara nsaba na 2003 hizi mvuza Mwenyezi Mungu hema tangazo yanu bani wanibe adedaula ingetikana uhulwa joka banga mi radio Komori shekili hangu neze biswara neze radhi no aminifu no kweli Mwenyezi Mungu hamba we mtangazaji we kudo hulwa ukarikasi ngarifanya hazi na sina wandu wa aminifu ribiro mhononi hashehali wa Bakar Kasimu wenyi ungwana na watwania yone zala mana kanzani monisi izona na mbendema uzise ho hatu zinu na hamba ani homjini zinu na hamba kweli liguzila matwamrola kweli rangu ho hao yazaliwa rangu ho hahe rangu ho atende ya lola sifumo mje mtukufu wa bweni tosa na salam izoleze makalma mndu yakahoonisa haruma people ikaongedunga mndu kamuishia mndu hao mndu hanziha yede namna mndu akohuonesa sura ganyinya mie katika sivano tsambazino vous avez le droit Moses haini baba na mjo husanga mjamila sabina wa atana hizo zitemba kwezi alhamdulillah rabbil alamin garandelea ne bana majihatu wananyaswa hesitinku ya habari za Komor ngamjuri juliza eka nimlor mereji nam risali nikiwa ruhusa renjie haruma mpango wa hatu ko zijo hujaz jo kasirini ko zijo tsatsa ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu watukufu wanzani ngaruto subutiri moniseni ukaya rangudo usiku ya mtukufu Idarus Hamad SG Nzaman limmobileo dua ya rejal maziazi za hai na umri miongoni mwema technicien wana wahensi miongoni mwa waduka wa bahari mhu wahida ula fakhamata rais Colonel Azal Athman wafanya hazi ya sio harume daula istikhala za mabade kao zoza hatu hasonti ye daula ye mhu wahida daula havunzishiwa haukakatuona ya kanaar na umurwa na msomo na hufanya kweli na hulekeza kweli bana Idarus Hamadi rimombela udio ikawa ya rejei harumaziza haziza kikamanya ça c'est la Tropic FM la station du soleil yuila washaka miongoni mwa wangu ani wazingara lebe la saya la hez na mmono msajaja ulio armezi ya Colonel Azal Athman angwa kateb tukufu ya fanishi Hamadi ya mdo unono na mmono msajaja kijajo kiri wa msajaja wanzaya ulio Komoro kijajo kiro msajaja wa mwenje ulio Komoro kijajo kiro msajaja wa wakura ulio Komoro wa bei wasio nsohole pia ikimtukufu wenge habo
keja jokiri ngabo za jokazikiri mbili nzima yema waziri wa Colonel Azal Athman wabira wala wakautula ngewanu waje basi haini conseil de ministre haini mronda habali barnamaji ya kansi hamba izo yafanya haruma mwezi rangu hamuishidia basi wa ukajao yo de palmares no kweli ne omurwa yande hajitolea husonima yemwahe daula banda kayem jomba hahe shema na mkomori akandarumishie haruma ikomor ikao baadhi ya ikao wabiri yani mawaziri wabira mkini wakaona kazi la tambu za kahu parehaniha husonimao mal asas ezi rendo ane namnai ezi ikoza ngiona banguzi ku nadabo idarusi amadi SG sowa rangu itiso shakai shaubinadamu rangu sheo shaes shahostehi waziri shahostehi minister akanisho hashiti harume daula yemhuwa he daula kajaka haruma msajaja walele mama muno watukufu muno zilele mama za kaurema hidi juma na mwambianuka kazi njema kazi jaka mafaka la demi sajaja idarusi Hamadi SG son excellence ikao kajaka ukubali mseveze gari mbushiri ya khairi na salama na amani ya rejei harumazi hazizahe na unono ratio mbele mrumana ya mrula wambi rila wao wananyasi waelejera la hambu amtofumbo wanatawanu waili tawanu wanawaili nzima washi shuwani hambu nzima washi juma haya mzima por Ahmada Nana Abdul Karim wao shuwani wao wado paro serse Hamada serse Abdul Karim serse enganyi dawo wao mingoni wana wapangwa ni Idarusi Hamadi warendo adakandaka muone declaration yafanywa juma khairi juzi wahisi la parti serse wahisi mano wao watsungula mbla ale wende rampa ngao haruma rampa makati zamba wayana mana ngabo miji ile waona ka wajirambua warambula njamba kwa tiserse she daula hopuha pengwa lipuha yinde mana ya daula ilo haruma msajaja bokonga wakati ngono daula ngafanya onongo mduka tuhisi hai sonraona azali raona Hamada Madi Bolero excellence ya resavoti yao 2002 yaka président par intérim yaka directeur de cabinet ya resavoti yao baka daula baka ministère Colonel Azali Athmani bwana heri al-Akid Uthman Azali ndaka wana ministre nziani ndaka urindinda wakati wae Azali 1 Azali 2 hata direction ndaka uhisi daula zinzazino kajakaya bwa Komori kabajakaya bakataabu waibenza shazinu ziwasuli daraja ya wanadamu ikanga mwanao kaonu watsinzwao watsinzanao wakuzao mal gouvernance tamba mal gouvernance oui c'est clair cause jo sirini cause jo tsataya so jo kavahir ze microza Tropique FM kazi pepe yao asihazi hao husi shiwari hao hadile la dhumuri mikedi ze haki za kibinadamu ngenyao watukufu gamdongoze mashababi wahe Komor waheze siwa zine ziraru bamtowe shane shosiwa sa Faransa et vive la France nambaki mawe wamwali wanzwani wangazija nsikubali mwadalo nwaru kangwa ndo haruma zehele hizo za voti za madepite kao
kartuzi amini si Tropic FM ramba kazi njema za dalilu mwandishi ziona rizamba mwanama wananyasi mashabab mmonao kanga wananyanyi walio prison rangu février 2024 hom jiso hom harsilisho hom kozo yeshe lilo shatamu washijusa le 17 à 18 à 19 yantiyo yatukana rais yantiyo yani andia kahon kodeni hawana jana wao ngao prison gabo wale hao namfahamu na muzise wanu wakubalika wando armaze votizino muuzise eje emarudu ya hatunda hu enga mjuka jenga nyaplambe haudebeila ema shababi haini mdengene huria ya hahe ya dunge kandida yanzao haruma zevotiko karituzi ani sisi Tropic FM sha mtikuale mashababi bazevotizo wajo hunradezi zevotizo de préparation za sadafanywe hezi wajo ka majorité gabajo ngamba izawandu wa l'assemblée ili haubaya he parlement yabira haukaila parlement ikao saba emishahara hema depite wakaurenga bala mimi njasami hata mjo wasuli mnyezeko njaparo yona arme dunia parle ba tsamba oui gamu mrongozoni mashabadi mdungao mkubali wangu wao msina siha marayane njaba msidunge haini mrikange na parti yao yafikiriu hau yabadili mwendo njazaba shana muzise finali hindi karrendo amadezila za 2019-2024 sha itikere de rionesa ba yare mambila benzi yare maranda ruha benzi na sizi nrzandao bana ngari aminiu bana izori mwambia oni nyinyi wanashe watu mabani hatu wahu watu na singari aminiuka wajitia haruma zevotizinu njaba gwarendo na hii shana mkema dhamana tsimambiani msihadaye people na mkema dhamana nyinyi mabaga bedao haruma zele zinu kwezi son excellence Fabien Sebrahim ancien ministre wa Bato Amoroni député nzamani kwezi son excellence Mzimba ancien ministre, député, président wa Hepatone ya Moroni. Kwezi Karila, mtukufu, monsieur l'ambassadeur, nam amini nekembrende zezomana zahanyu, nam amini, nekegam aminiu, nekemjua izo manzumu mfanye, haruma zevotizinu. Nyinyi mlio harume daula nyinyi madhamana wa daula ranguze wizara zende sawa daula wizara ende sawa ze voti na muamini nekenga amini ze dhamana za nyarma ze voti zinu za 15 janvier msula wahamba unushahidi tosa na salam Mohamed Issa Jabir, Tossa na salam. Nam partage émission. Le grand journaliste Ben Abdou Ahmed, Tossa na salam. Marcel. Nam partage émission ili ifunge, haukaya skwale wenu, garigomba nao bano riuzise, haukari sarambua. Kakena ukiri, manama DJ hai, matataliano, bano. Rudi na rejezao zila rahamba wa msana. Harume live ya 3 minutes raifanya. Rarongoze mtukufu. Shebana. Kandida. Ikao gwelo represente. Lebavula hambu. Ya candidature ya hahe. Iliyo na mushki. Wa amini ukakati na mushki. Rongo wa mananyasi mshebana. Izo wambilwa leo. Si rimambia ni ukakari naomba nafasi. Rudisi umambia ni kakoz jo just jo kasirini. Kujo tataya, sojo kadhahir.
ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi yao husi shiwari yao hadile lazima rimikenize haki za kibinadamu rongo waizo wabilwa leo wakati yo makinishe ye peuple ya hao lwa hudunga ragu makadr ragu anoduhazi manotable wambie katef tabilwa jao rihana nusumbiani wallahi mawasiliani hatufana haini mbaba hanu ngasi ejini ya hatu nusumbiani mwanama abobo le revoliateur rimambiani kaya ngebidiwe kandida wa hatu mananyasi mshebana ya rongowe rangubo mchana rimambia karna uduru rejei tena amdira dunia mashababi madunge makandidano ntihadalwa na muamini shana mwauzise beida ula ifunyu kode na bake finisio ya amani na bake ukweli ukazevotiri hundu sisi he haki mtire ntema shababi yanu shabab garuto sa kwezi Islam Hamza Marcel nimlor me dawla nyomikanga ngani harme dawla rimhishimu nguni he adabu na hishmu haini rongo ikanga mfanyao baadhi ya rongo baadhi mlanseo baadhi mandao baadhi ya rongo ikanga mando mfanya ze manevro zonsi pia ngari amini ukangarzi juao ngarambilo sisi Tropic FM ndema na boko rikanda rihadharishe mashabab wa mdunga ya anuma kandida leo haruma ze votizino ikaoraba kartuzi amin absolument kartu amin ze voti shamkubali haukangare amini ukaya chama la siasa loti chama la hirimu lo chama la kufanya siasa no wakati wa siasa uja shaba tike mreplie batike uone sakashasi sirende side namna hiyo gartaho finition gartaho amini ukanga mdungwao gartaho amini uke peuple wa mdunga oni wala wao wanzao ngwatabi hao wanatwamaya chasilo kaya norende absolument gartaho awenge garsaili shauban awelevu rirongoze mashababi yani na mauzise baraza votika jarewa gazjoko rewa ekamwa vente na mauzise wanungonao ze voti mananga abo wadaza watulia mo malahoni hao wapangao owaru kana mwenda maze voti haukaya ngasija plan zilio reyel haki haukaya kitsubidi nkroze le bras des hommes mahaba engemla bwe kote ze kainu wallahi kaza botizo za jore msulaba ngamdhani hukaya abajoka reconciliation ya ukanti mishinzi mirwaji ihensiwa wakatio ya muwahe daula fakhamat rais colonel Azal Athman ya mise voti nizo ikawa ndizo manzao shata majoisi ya voti gada arenda bagada karcho gada etwa chu msidhulumu tena nyinyi mlio harume daula yenu ngamjoro habo kamsufanya haki ngabo nongoko ngazibirao na hii ukweli kamsufanya ngabo haki zibohowe raia ngabo haki kaanga zibohowe upoza na wakewai na wakewema shangabo haki kwa kama wabohawa ukaya ishomalewa dele jeshi oui et protection mlonio bandi ya gani sécurité mlewele jeshi sha eziyo ngejo hisa nensi koza ngekozao nensi babuha wandu wajonza wairekebishe
ngabo wandu waloya hao wajanza wairekebishe ngabo walomo malahoni hao wakansi wajanza waje wairekebishe me ngabo baraji ya hele jeshi wapole jeshi ndani zinu nyumba zao nje na ulawa ngamina uyakini kazi ngonzamba wabanu c'est clair kabati fenti ba aya ndio sisi wanaona زفوت 2024 يموي دولة فخامة الرئيس العقيل عثمان نزالي يamba ukakabana ukajeshi gajoka mazeka dizero mkaba nyuma kele nzwani nyuma kele umkabala uwa na barengo zevotizo za tuaruma makesi ngamjua we gendarme ngamjua we militaire wala yakawuresa ula sikila kikia maraja wahima kwa filme atolo hazini jeshi wale c'était capitaine au lieutenant je sais atolo hazini kati majeshi majandaru limwambia oni wafu wananyani ikawa minga mtu wa rehemu usikilize voti watozubangama ni wafu izo hitima za tosoma wa aini mradeleza mwali wa somo gazija wa somo zwali wa somo minjaba wafuheze hitima njazamba alhamdulillah hitima ele jeshi kuu aende arme de développement yede namna aende arme de développement namserve babe maranya mwani kizaki zao namserve babe ma opposition muone kakweli ngona wandu hao wavote ha demokrasi na ukweli namserve babe maranya bao maranya wa Komoro wa Islam zinu haki wasahau unumwendo wasahau ngoni sauke zinge ndona hii ekaganya njema mafanya aminu kabo zikansi garjo zamba shazemvu neze kalash kabati ata haki kozi jo huja jo kasirini amnomaji kozi jo tata ya sojo kadhahir ze mikroza Tropic FM gazi pepe hao asihazi hao husishi wari ya wadile la murimikenize haki za kibinadamu leo 2022 wananyasi mlio harumereshi wananyasi wa hesiti habari za Komoro wendao unahurone saka mpango watu ngonda wehisa nsite shudi au kazinu minuitiri nkiwa waswari kufanya hazina sina wandu ikawa gari aminiu rishia kabati mbatambu gatretewe madamu isuba narumo zao lejera kuu isiwa shaihambu ancien directeur gémier de la pierre huyabanu nga mubushura khairi na salam mzee watu mtukufu ikawa kanaze kampuni za le shirika la maji amutoso na bushura khairi na salam ngamrogozo le jera kuu isiwa shaihambu aba makadri manotable wanazijana mahimile candidature ya hemana nyasi Nurdini Mshebana ikawa candidature yote mwambia mikake na wenda tujua kama Mwenyezi Mungu afanye miracle zae shovani zingara bana ngalia nsijua ngabo haki nsijua kawati haki nsijua shagamu muzisoni watukufu wanza ka emanyu ne candidature ni tukufu ikao mwana ladhimu kweli ya njie wa assemblée haukagena ze capacity shagamu muzisoni enganyinya plan B kaito kairate nganyinya kandida wasa ya mjo mdunga harmale jera na mumdo twalira ngudabaha ikazwa mani gamuziso iyo haki ya hangu sena leo tsidungwa ni wanadamu wechi wa hewa ngamko gamumbushuroni khairi na salam
si uzisale jera kula he hambu enganya plambe haukaila a ngabo bahati mwana Nyasi Mshebana kakende yiyo ngabo bahati selo neze renseigner kaziri waswili ranguleta silale wata waswili limfaila ni mna flash mtiti ila deni sumbiani hatu de Arabia rifanyilie mwana Nyasi rimuzise rongowa enganyinya plambe ngabo mdule abo ngabo kandida ule abo ekakweli mamba ngabo siasa ekakweli mamba ngabo kandida ule abo ikaongena ba heze capacité mwana mwambulo yabo siono armaze candidature siono ngabo Kasim Elamin mwana mwambu un grand professeur Yassom Mustarab Emilio ni mwananya siono armale bapiti pansujua ye suplia wahe endo amduka waudu wangu walio harumale jira la hambu ndao siuzisa mimi lo swala nga muzito Mshebana ngujo tolo kaitsoka hatolo na wanga romba mizimgu yakaye biidhnillah shaholiho de zilio holiho de video mwaiona mwaishia le grand professeur Nono yaonisa uka va falsife wa ma papier ya mzee wa hatu mbangwa ikao hafariki vatolo aledzina la hemze uo yeno ya Nurdin itilo ayabo ili aje ya kihama ngeharume list electoral mruwa haisa hafungwa ikawa mbose ufanyazo seni nge hobi hononi ranza sisi Tropic FM ani yo ndini yabidi bandi yambilwa kalogo baada kayambilwa kalogo haba jaziru wajitena zitaganyiha Fatahu ya Razaku ya Alimu ya Khabir bajaziru waji rimuzi sema na Nyasi kandida ikao lejera la hambuli galirindindao gali mutajiao gali manzao hahimiliwa neze nkungwe kandida ngio tre ikansi da makadri wananya madoktor wanu wa sharia wanu wa mila lepesi mzee wa hatu president wahe sisi shangazi Muhammad Abdul Wahab njajo shida ni waze candidature ya Zingara Mshebana efulejo hoho na lazima wangu ni uzise lazima bangu ni uzise ye kaitoka homunganyo ngebiduro ngowe wabezila kweli mesolomera kana akitambilwa jao urudi wabeka azila nono ya haba sindami nja falsifie mru njaruma mru sindami zinongozo nyangu gamina wakine ka warongozi wa waelewa yeye haelewa ngari zinao banu ngarabao banu shazero zatu ngizo harume juzu warinkao zendongo ndao wao dualio harume daula wao balaya kati mambiani banu watukufu ka ntia leo yazinu ça c'est mon boulot walio harume daula wanjuao ngamwajuo
haini point de stratégie bango gamzijuo abo mjujo kanaki ya rongo wala azali la mdu wa herezi we parce que kena ukiri nkensi banu ndo pwandu magozi kena ukiri yezi ya fakhamat rais colonel Azali Athman al-Aqil Uthman Azali wode madhamana wali harume dawla iujo amba ndongo itsoti ni woni mbabu sao yakena limiti tena yode hawa ya sajiri haruma yanti yode hawa ikawa ivumia lebavu amfanyo mna divere mtiti ni hisi au kaya diver yoti sawa neze mada gasina mezimine banu bakomo yahambu imana pari na mbweba shushwani mwishi yahambu imana pari gabo mrumze mtukufu akashuhuli msuwa yahambu msujua ya majini Allahu alam shabaka shuhuli yahambu wajihundu harma difficulty ku gabo mrumze mtukufu mbangwa samahani gabo mrumze mtukufu wa shimchuji harma hambu hareme mrumbaba mchele wa mbeye mumbabani mze mtukufu mumjini mbambani amrudinde je ye hawaya iliyo pari ya husu ye hambu tena walio mbahuma ya sayanjia rilona mezimine kamjumikane za jiria shati kanze mfomoti la ibire haukaba kanza wake mwonano wakamji mzima banu harumemi jinjo kwa ivumbu banu rearema reaulwawa emijiyo ngwanzo wajitowe harume hambu watike harume hambu hauka kwa tukubali sheitendwa shansi na uvumbu mjiraha shaka mbinde jesu na babanu wakamru mzee wa shimsuji ya hambu mjuao kawazee harume wakati wa mila waadhabu halichilia mrumze mbambani uwa huwambeye pari mfungo wambeye yehambu kejaridhi ngwa uharume mbahuma hiyo mashtaka yafanyilwa yenyota purusa inyota purusa iladhimike waona na jana mfomoti pari hautrashe zenongo zinu ili vakemalabe jusqu'à maintenant kabaja fanya ba geste kabaja fanya rongo inyota purusa kwa jaonana haukanga bo mjini nzima banu wa stope wamba la on est prêt sheitendwa karna ujua kusiaccepte na sisi karna ukubali garjona rajikae basi rijito harume hambu tosa na salamu ndo zahanyu zo kamja kauzijua zote zijua ra iliga mikomor amma tikandani hunsanye akaya emabasiliano yangu ngeanzao amani no salama hamfungu mchele wa mbeye sina hufumbua ya rema sina hufumbua ya rema shangabo mkonfirme onibanuka haukazo ndani hatu iyode hangu ya hatu iyo ya hatu shaladhumur zambe na ladhumur zambe hamfungu mchele wa mbeye abaini mru hakana joho yao haudagla hamsekula katala mbeye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madame Docteur Dada mana masimo janvier yabo zemada zatu sazisa wakati sarsonewa nwana nyaswa siti habari za Komoro warsonea maraba meji wailalika mashababi msikubali mhadalwa mashababi na mjue mkema indetermine muzisi wao ye final muzise wandu kao wanzao zevoti zilu ikao kartuzi amini sijoja mwene mjitu ila haruma mashaka shana amini na amini ukaya siasa inyohule la mru na amini shu ya nzao mru na jue shu ya nzao sha wandu watende siasa inu wa aminize voti zinu leo na amini banyuke people ilemewa ngibidi umkema determine sha msije bambe ribowa ganzo mke au makinifu wa ilalika wakati wa saya kema utiri wasuli karjovunana ha hayari na salama wa ilalika.